Dem baş temaşavan hêja ji bernameya mijarek û mêvanek dîsan borinin û vê carê jî em ê berê xwe bidin Ewropayê. Wek zanin di pêşengiya jinên Kurd de jin xweberexistin dikin hem li Kurdistanê hem li çar aliyê Kurdistanê li Ewropayê jinên Kurd xweberexistin dikin û dora xwe jî jinên nasnameyên cuda û internasyonal jî kom dikin û pêşengiya vê yekê dikin. Ser vê mijarê jî çend roj berê yekîtiya platforma yekîtiya jinên Kurd li Rojava hatibû avakirin piştre jî İnisiyatif jinan Avrupa'ya Slemaniye hatin cemhev û gelek jinên çar aliyê Kurdistan û derve beşdar bûn. Niha jî li Avrupayê yekîtiya neteweyî ya jinên Kurd a Avrupayê yekîtiya xwe înisiyatîfa xwe ragihand. Ser vê mijarê jî em ê bi hevala xwe havîn kiyê re biaxivin. Havîn kiyê serî dem te nas bikin dem baş çawayî baş ê evdarim tu başê. Den baş serçavan gerek başım spasın çağını başın. Gelek sabî herevî. Eval havîn em serî de hinekî wan nas bikin hûn kî ne? Hûn çi karî dikin xebatê we çi ne? Belê bi Kurtê ez dikarim wiha bêjim ez niha li Fransayê dijîm li vê derê xwendekarim di beşa antropolojiyê de xebatên xwe didomînim. û yek ji endamên înisiyatîfa Yekîtiya Neteweyî ya jinên Ewropa ya jinên Kurd a Ewropayê me. Dikarim wiha behsa xwe bikim. Belê. Ji xwe zaten înisiyatīfa we jî nû hat ragandin biraya giştî re bi daxuyanekî hat ragandin. Em dixwazin hekî qalay bikin yanî ev bi çi armacî hat avakirin û çima pêdiviyek wisa pê hat dîtin çima înisiyatīfa Yekîtiya Neteweyî ya jinên Kurd hûn biçek qalay bikin bo me em ê baş. Belê berî dest bi axaftina xwe bikim li ser navê înisiyatîfa Yekîtiya Netewî ya Jinên Kurd a Ewropayê spasiya we dikim û bi saya we em bikarin xwe bigihînin bêhtir jinên Kurd ên li Ewropayê. Carekê din gelek spas. Ya rastî armanca me hinekî ji navê înisiyatîfa me jî diyar e Yekîtiya Netewî ya Jinên Kurd ên li Ewropayê. Me xwest destpêkê wek jinên Kurd ên Ewropayê em bin bahev çûnku wekî hûn hemû jî dizanin sed sala borî sed sala bîstemîn ji bo Kurdan bi parçebûnekê re hat û vê parçebûnê bi xwe re bêguman hem parçebûneke îdeolojîk hem parçebûneka zimanî hem parçebûneka civakî bi xwe re anî û Belê. vê yekê bawekî xurt li ber wê yekî kir rê li ber wê yekê vekir ku Kurd çi qas hewl bidin ji aliyê netewî ve bêne bahev lê nikarin ji ber vê parçebûnê bi temamî xwe Belê. bigihînin hev. Lê îro dema em li sala bîst û yekemîn dinêrin li ser navê Kurdan, li ser navê têkoşîna rizgariya Kurdistanê, li ser navê têkoşîna jinên Kurd. Bi rastî Belê. jî salekê wisa ye ku gelek derfetan dixwe de dihewîne û ev sal jî wê berpirsiyariye li ser hemû pêkhateyên milletê Kurd dike ku em baweyekî netewî bên bahev. Yani çi ji aliyê zimanî be, çi ji aliyê jinan ve be, çi ji aliyê pêkhateyên dinên civakê ve be. Em wê hewcedariyê, wê pêwîstiyê dibînin ku em bên bahev û xebatên xwe bi vê awayî bimeşînin. Wekî hûn jî dizanin, ji xwe berî niha destpêkê li Rojava bi vê awayî platformeke înisiyatîfa netewî ya jinên Kurd hat avakirin û hem li pey re jî dîsa li Slimaniye li başûrê Kurdistanê bi heman awayî înisiyatîfa jinên Kurdan neteweyî hatlar xistin hat avakirin. Me jî li vê derê wek jinên Kurd ên Ewropayê hewcedarî bi vê yekê dît. Helbet dîsa pengavên bi vê awayî berî niha gelek avêtin hatibûn avêtin. Bo numune dîsa di sala 2017 de hevdan de bi pêşengiya kenekê dîsa li ser asta neteweyî pengaveke bi vê hawayî hat avêtin û li gelek bajaran civîn komxebet hatin darxistin. Lê dîsa wekî min gotî rewşa heyî ya şerî ya berdewam li Kurdistanê gelek caran rê li ber vê yekê digire ku em bi awayekî berdewam bi awayekî îstikrar van xebatên xwe yên li ser yekrêziya neteweyî bidomînin digire. Evet. Wekî din jî yek ji encamên şerê li Kurdistanê an jî parçebûna li Kurdistanê pêk hatî çi ye koçberiye. Piraniya Kurdan ji ber şerê heyî ji ber dijminahiya dewletên serdestiyên heyî mecbûr man ku bi darê zorê li welatên xwe ji xaka xwe koçber bibin ji hezkiriyên xwe ji malbatên xwe dûr bikevin. Ev jî dîsa çi dike hem wan polîtîkayên hem ew rewşa neyînî ya wan polîtîkayên li ser milletê Kurd li ser jinên Kurd dike ku ew jî bi wê koçberiyê re barê
ولاتین کو کرد بری خود ددن دکه کو او پرسکری جی در باس وی دری جی ببین یعنی بله بری ر داوی لوان پرسکری کان نایه ادیسا از ادیسا به روشل کردستانی را گیری بدم ام ده هر تم دبیجن او شخو اف یک هر تم جی عیانه لبر چاوانه بشا کو پکاتی جواکی یا کو هری زیده zararı جوان پولیتیکا جوی شری دبینه دیسا جنن و دیسا ین کو باوی که هری خورد لبر خود دن جنن لو ما هم دجواریا و کوچپریه هم جی برخواد دریا و کوچپریه ل اروپا جی دیسا ayane دیسا لبر چابانه لی به آوایی کی پارچه بوییه اف جی پارچه بوییه جبرچه پارچه بوییه و که من گوته ام همو جی پارچه کردستان ین جدا هاتن ببینه و ما لهر پارچه خواه باوایی کی سر بخواه ریخستن کر ام بون خود ایدئولوژی و ما بسازی و دزگهین خوین له هر پارچه ما خواه برخصتن کر و ام حتی ایرو هاتن لی اروپا نابه کو ام وی پارچه بونی بدومینن چونکو ما او در فتحه کو ام بین باهف وان وی پارچه بونی وی سینورین چیکری جهولی راکن یا راستی اروپا و در فتحه ددمه مجو کو چما ام نیم باهف چما ام به هفدوره وان سینورین چیکری جهولی رانکن چما ام بهتر نزدیکی هفدو نبن چما ام نکارن پیشگیری لپیواژوی هیال کردستانی بدن چوخه yani وکم من گفت اروپا و نینیا لکردستان جهولی رادکه لی بله جبکو ام حمول سر partiyen xwe hatin vêderê li ser îdeolojiya xwe ya li parçeyê xwe yê Kurdistanê hatine vêderê em hinekî jî li vê derê wisa berdewam dikin doma li vê derê jî parçebûn dewam dike em car cara rastî hevdû tên wek jinên Kurd yên ji Rojhilatê Kurdistanê yên ji Rojavayê Kurdistanê wekî din jî me got gelek jinên ji ol û baweriyên cuda yên Kurd di nav însiyatîfa me de cih digirin em bi wan re jî têne bahev lê em dibînin ku em zêde ji derd û pirsgirêkên hevdû fam nakin Anji haya me ji hevdû nîne. Ev kêmasiyekê gelek gelek mezin e yani ji sedema xwe vê keçî gelot bibirin. sedema vê keçî yani çima jevdû fam nakin çima teklek li gorî hûn dixwazin çênabe bengiya xweş ku bigre Belê bingeha xwe bêguman ji xwe ji wê parçebûna heyî ya sed salî digire. Em her tim ji hevdû qut bûne û em hatine vê derê jî li vê derê jî dîsa em dibin serdestiya hin dewletên din de hewla jiyana xwe didin. Bonu min ez hewla xwandinê didim, yên din hewla kar û xebatekê didin. An jî hemû jin ne ji ber sedemên polîtîkê piraniya jinan jî dîsa ji ber hişmendiya civakî altinav civaka Kurd de berê xwe dane vê derê ku nekarine jiyana xwe bidomînin. Dîsa li her çar parçeyên Kurdistanê ku bir dibin desthilatdariya çar dewletên نتاوپرورتین بریو برین کو د پولیتیکای وان دولتان د جوخه مافی جنی به تو آوایی تو نه اف جی تاثیر اف پولیتیکاین هیجی ببینه به تاثیری لسر جواکا کردان جی دکه bele و gelek jin ji ber vê yekê berê xwe didin berê xwe didin Avrupayê ew jî koç dikin yani gelek sedemên koçberiyê hene ev lê dema gurê xwedin Ewropayê ji çanda xwe ji zimanê xwe ji nasamaya xwe qut dibin ji aha xwe ji vaka xwe qut dibin wê di nava qadek biyanî de wekî per û bask şikestî helbet ji xwe me Kurdistanê nekariye em bi temamî bikarin bi zimanê xwe bi çanda xwe bi hebûna xwe bijîn em tên vê derê cara seyemîn em bi heman tiştî re rûbirû dimînin vê de çi dibe sedemên wê çi ne sedema ewlîn ew e ku ji xwe wekî min gotiye em hevdû zêde baş nas nakin û caliyê zimanî ve jî soranî ve sazakî ve kurmancî bele ve an jî piraniye me kurmancî nizanin dîsa ev tekî ev ziman e yani pirsgirêka ewlîn ziman e ku em zimanê hevdû fam nakin bi temamî anca em tercih nakin ku bêhtir bi Kurdî biaxivin ev bele pirsgirêk gelekî mezin e ya duyemîn jî ew e ku herkes dikeve telaşa xwe herkes dikeve derdê xwe çûnku Avrupa hinekî ji wan dezgehên ku alîkariya koçberan bike bêparê li ser navê Kurdan ez wisa bêjim lê heta niha yên min dîtin gelek komeleyên Kurdan hene heta astekî dikarin alîkariya koçberan bikin lê herkes ji vê yekê haydar nîne an ji wekî min gotî ji ber ku em awayekî îdeolojîk jî parçebûyê ne bele herkes berê xwe de van komeleyan loma gelek pirsgirêkên jinan bi vî awayî têne nixumandin yani em nabînin ew jî nikarin bînin ziman bele baş yani heta ku ev însiyatif bê ava kirin ji xwe çend roj berê însiyatif ra gihand heta niha xebatek çawa hat kirin û bengiyek çawa hat ava kirin em hinekî qala heta îro xebatê hatî kirin bikin û piştre jî ji nav şindî wê xebatek çawa
بله. وکی هون دزانش خود 12 ماه گلان 2025 جنا مجرد اول هاتنه باهف بری نها بری کو ام لهف کم ببین هر تم لسر گوتنی بو ام دکارن چه بکن ام دکارن چاوتی که لید نابره هفته دانن هر تم اخافتن و هاد نابره مدد چو دهات و به هر وهات چاو بیجم يعني بهتر لسر گوتنی بو لی پشتی کل دستپیکل روجاوا و پشت ل باشور پنگاوین بیبی بله. آوای هات آویتن و پشت کنگره هری مازن کنفرانسا یک ریزو و یک بونا یکتیا کردان آل روجاوا هنکی دن جسارت دامه کو مگود کو اری ام دکارن ادیل و دریشی گابه که وها باویجن و هم خاله بر خورد بکن هم جه پشتگیریا پیواجویل کردستانی بکن پشتینگی مدیرو که دیار کر و مخواه گهان چند جنان وکی جنین روشلات ین روجاوا آنجی ین جه باشور Aliye Kurdistani. اری علی کردستان کو کوچی بدری که نه مباوا یکی خواهد هند گلک جنان و ملکونه جوینک درخست بل گلک نوان نکارین بشتری ببین رو برو گلک نوان لوما باوی که آنلاین بشتری جوینی بون یعنی جوینک بله. تیرو باز کارن به بیشم دوی درید مجرا اول رو برو کاری کو ام بحثا کماسین خواه پرسکریکین خواه ین لأوروپایی بکن هر کسی لکردستان روشلاتی چه پرسکریک هنه و او چه سریعت جیان الأوروپایی دکن بحثا وان کرن آنجی لروشلات آنجی جروجاوا جباکور یعنی هر چه پارچین کردستانی مبیوی آوی چه دبیجم بپرسو برسوان ما هنکی پرسکریکن خوین کو ام نکارن ببین آنجی ام ود شیرن آنجی ناهلن کو بین خویا کرن ما هنکی او او پرسکریک بر بچاف کرن و ما گود کو ام دکارن ریکه چاوا با گاوین چاوا باویشن کو ام بله. وان پرسکریک ام بکارن چاره سر بکن براستی جیوینا ما اول هنکی وها در واسبو چونکو اف جیوینا اول بوکو موک انسیاتیف مکو ام آوا کرنا خو راگی هینن دا کو حتی کم خبات کردن ام بکارن بهتر خو بگی هینن گلکتر جنان يعني بريالك وصدق حتى دنا برا دو مهانده ام كم خباتك برفرهتر بكن دیسا لکن بکن لی به زیادتر اندامان به زیادتر پیک هاتیان به زیادتر جنان چونکو اگر وها نبه امی دیسا جه پرسکریکین جنیندن هایدار نبن یا راست امی تنی جه پرسکریکین در دور خو هایدار ببن و امی نکارم وی بدریشتر آنجی به اوای کو ام دخوازم پیش بخن وکی من گوتی دناوا دو مهانده امی کم خباته کدن دار بخن اف پرسکریکین کو حتی نهام آخفتی امی وان همویان وک راپور در خینن و نهاش خواهم لسروی که دخبتن هر جنین کوچ هر پارچه کردستانه خواه با آوای که دگهینه جنین کوچ بربونه لأوروپایی ام جدستا يعني هركس خود هنا جنين كوج بارتشي يخوا امي بي اوي ام هيفي دكن كو بهجمه ركزتر ام د كومبوباتا خويا بيشت دو مهان بيجي بينن و بيشت ويجي امي كونفرنس كل دار بخن امي بين قابين خويا دناف برنامه كده ديار بكن ام بيشتو يعني اساس بيشتو كومبوباتا دناف دو مهان ده اوي نخشري اما بهتر ديار ببياني Yani karin bejin pişi ku düme şunde ve kom xabatek diyar kuru şunde ve kom xabatek pekani şunde hune vedire de biryarın şember. Yani ve hune çava xabar yapsın bekin hune çava karin diplomasi meşinin çava perskekan çareser bekin vart hune sebehin betir şember. بله وکی من گفتی که چکو ام بهتر ام گلک جهبدو هایدار نینن يعني قابا اول اوه کد و ام جهبدو هایدار ببن اموسا نخشوه یکی برخدان Yani o demez despegel hatta duma hune xabigin her jine çar parçaya Kurdistan'ı بله o hune vandı bir bana git kom bekin. اري اموسا هي بدكي وكيدن يعني دفان دوما هاند تشتري كوشنبر هم بكن هي جغاني كوم خو بكن حمو جنان وهناك كارو خباتي خو بوان بار بكن ارمانجا خو بوان بار بكن وانجي بخوين نوا دي سيواني. بله شخوا بریا برنامه وها انجی بریا چاپمنی بریا مدیا جواکی ام خباتیم خود دومینیم کو و داخواست خو و آرمانجا خو انجی و پنگا خو برچافتر بکن و بهتر جنجوی که هایدار ببن وکیدن امی حتی کم خبات ما بیل دار خستن امی هر چار پارچه دنابر خود جوینن آنلاین پیگ بینه بله.
ام به آوایج یعنی ام راسته بخور ناچن با جوینه کی لکنه ام اولی دناب خود دیستا خالی خستم بکن خو کم بکن ام هجمارا خود دیار بکن ام بریارا بشتارم بدن کوی جغین جنین کرد چونکو حولا ما اوه کو ام بهتر پشتگیری جنین انترناسیونالیست جی بستینه چونکو ام لاوروپایینه و پشتگیری آوان جبو ما گلک گلک مهمه لو ما ام خو بگی هین سازی و دزگه هین دواره تیکوشینا جنان ده دواره برخوردان جنان ده حتی نها پینگا بنگلک مازنا بتنه و ریل بر پیشکتنا به تکوشینی وکرینه و هر و حدیثا پیشگیری تکوشین آزادی کردستان هم جیاجین کرد کرینه امی بوان رجع تکلیه دبن کو ام هنکیش تجربه وانجی استفاده بکن اری تجربه این مکردان گلک زدنه لسر ناو اروپایی ام هنکی وکی من گوتی جبروی پارچه بونی ام هنکی به پارن لما پدویا ما بویشی هیا وکی من گوتی به جبینین آنلاین بریا Evet. چاپمنیه و هر وها بریا مدیا جواکی امی هیوی دیکم باوی کی برفرهته خو بگینن کم خبات خویا ده پیشیامده باشه علاقه جنین انترناسیونال شون هم بری و جنین آلمانيين أوروب ين فرنسيين إنجليزيين ولاتندن أو شو نزي بخباتي ود بين شو بيش وزيك یا راستی وکی من گوتی هیچ افده سپیکی هنه که دناف جنین کرده ما هیچ وصا برفره هینه رگهاندیه همو جنین لأوروپای جنین ین انترناسیونالیست اصلا کار بتاوی پیفه بیجم ما من توي اره لوما يعني هل هنها مقولت كو خبات المد من لي او تشا المدنيرن يعني بيكو بإنسياتيفي او تشا المدنيرن بميناكا روجا وي مدناستكن بميناكا شورش جنجيان آزادی یا لروشلات کردستانی مناستکن و لما دمت درک دبیجه از کرد ما بجن کرد بهزن سمبولن و بله برخوادرن يعني اف جهش نازیه براستیجی لهر دری بسایبان تکوشنن لهر دری ناوی کردان هی و ناوی جنین کردان بهتر لپیشه يعني هر بيجي تكوشنا جنين كرت خو بجهاني داين أسكر شوال حوجنا و بجهان دایا ناسکرین هلبه ليه قبل من نبقي دايوتي كوشينا كل روشلات او روشلات الروجابا كل سنة هاتيه داين يعني وكي من قلتي برسكريك بكوش بري ريجي بردوام دكن بله دبي ام في كي جوخالا نكن كاموفلاج اريجنين كورت هيزارن اريجنين كورت لبر خود دن جوخا بريارا كوش بري داينا كوش بربوني جي بتنا سري خو بريارا كي جلك جسارت دخوازه بله یا راست بچی تو هیچ تشتکی نزانی یعنی هر تشتی تجدایت تو کی زاروکی که نو هاتی جهانی دبی و توصا هینی جیانی دبی دبی ام وی کی جوره نکن کاموفلاژ اوی اف هزامه اف پشتم خورد دکه لی دبی ام وی دنگی ام بلنتر بکن اگر ام بخوازن ام سپاسیا خو منتداریا خو یا لبان شورشان یا دبی ناوی لمدکن بکن دبی ام لبا هفن و ام çünkü kesna beje işte jinin rojava anji jinin بله rojta herkes dibecek o jinin kurt ناخد بله بهم حقيقي كيبتن ام هات الناس يا راستي ازواج شخصي خنا الناس انجي جنين روشلات بشخص خنا الناس ام بسايا كدا تكوشينا جنين روشلات روجاوايت الناس وهر وها همو برخدان لسرناوي جنان لباكوري كردستان تكوشينا بله حركة azadiya Kurdistan'ı da disa ام بوانت الناس انه ما دبم لايخي وان ببن والبرخو بدن وببن يك بله يعني بدوي هاتم ببرخوزاني برخصن بوينه وباتفاقي البته يديه البته بله باشه باقي ايش بنا همو جنين كردين أوروباي وتبين شاتي بدون خرد بكن ولا خرد كمان بانقتا يعني بكن وبدايك بله yani bangamın her timli ser بهفربونی ره یعنی خوش شیاره مجی دیاره کو مچیکوت ام چها کتن بیره مگو یکیتی هبونه يعني اگر بله ام یکتی خو آوانه کن مخابن امی حوجداری کسین دم ببن امی ریا خو لجهین دم ببینن و امی بنه بگیری دایوابن و امی خوش بیر بکن اگر ام نخوازن او پرسکریکن کو حتی همه جیانه لی ببرخدانیا و ام حتی ایرو هاتنه والا نشه دبی ام بهفره بن لوما از بانک خود گهینم هموجنین چهار پارچه کردستانی کوچه اروپایی کرنه جکی جان باوریه بن جکی جان قادا خبات بن انجی استوانیا ابوری چی به استویا خواندنی چی به هیچ فرق ناکه یعنی چون کربون یک ناسنامه لوما دبی ام دبن به سیوانه ده بین با هف و
پرسکرێکی خۆ نیقاش بکەن دەستکەفتیان خۆ نیقاش بکەن ئەم بوان کێف خۆش ببن بە چارەسەریەوان کێف خۆش ببن وەکی من گوتی دناو دمەهاندە ئەمێ کۆمخەباتە خۆلدار بخن هەرکەس دکارە بریا ئینسیاتیفا مە خۆ بگهێنەمە و خۆ بگهێنەمە و پرسکرێکی خۆ داخوازین خۆ ئانژی پێشنیارین خۆین پێشخستنەوەی ئینسیاتیفێ بمەرە پارێ بکەن و ئەم ژی بکارن خەباتین باشتر بکەن یا ڕاستی ئەم تەنی نکارن دەبێ ئەم بەهەورە بکەن ئەم بله li بله benda بین مێژە خورد بکەن باشه. ام gelek spas kirin heval havîn ji bona ku te derbarê xebatên înîşyatîfê de pisa agahî dan û parvekirin em zor spas kirin em jniha de jî ji siber rojavara serkeftê dixwazin û em dibêjin ke destê we sabe gelek spas. gelek spas ez spasiyê dikim dem Belê baş ser ne baş. Belê temaşevan hêja me hewl da ku xebatên yekîtiya netewî ya înîşyatîfa yekîtiya netewî ya jinên Kurdiyan Ewropayê bi heval havîn re biaxivin û me gelek agahên sûdeber girtin em gelek spas kin em geştin dawiya bername xwe mijarek û mêvanek heta carek din bimînin di nava xêr û xweşê de dema xweş.